Mu karere ka Muhanga mu murenge wa Nyamabuye habereye ibiteye ubwoba byarishije abanyarwanda benshi cyane, abandi batangira kwifata ku munwa. Umukobwa w'imyaka 13 y'amavuko yafashwe ku ngufu n'umugabo uri mu kigero cy'imyaka 45 y'amavuko, dore ko uyu mukobwa yafashwe ku ngufu mu kwezi kwa mbere umwaka 2026. Uyu mugabo nibwo yamufashe ku ngufu, none uyu mwana atwite inda y'amezi 3. Kugeza iyi saha iyi nda uyu mwana irimo iramugwa nabi, dore yuko uyu mwana yatanze ikirego kuri RIB uno munsi ku itariki zisanga 9 z'ukwezi kwa gatatu umwaka 2026, dore ko uyu mwana yatanze ikirego kuri RIB avuga yuko yahohotewe n'umugabo uri mu kigero cy'imyaka 45 witwa Bareke Bayavuge, ariko uyu mugabo akaba ari gukurikiranwa n'inzego z'umutekano, ndavuga inzego za RIB, kugira ngo atabwe muri yombi bitewe n'uko yasambanyije umwana utujuje imyaka y'ubukure. Uyu mwana rero akaba atwite inda y'amezi 3, iyi nda ikaba imumereye nabi ndetse ari hafi kuhasiga ubuzima, ararembye cyane. Nibwo mama w'uyu mwana yajyanye ikirego kuri RIB ari kumwe n'uno mwana. Uyu mwana asobanura uko byagenze, asobanura RIB. Uyu mugabo arashakishwa kugeza izi saha yarangije gutabwa muri yombi. Uyu mugabo ntago ahakana ko yasambanyije uyu mwana, ahubwo avuga ko yasambanyije uyu mwana babyumvikanyeho, ndetse akemera yuko n'iyinda twite azayirera, azayibyara, ndetse akamufasha kurera umwana. Ibi babyumvikanyeho, ahubwo sinzi impamvu yaje kumurega. Uyu mugabo rero yahise atabwa muri yombi akivuga aya magambo ko akemera ko yasambanyije uyu mwana ariko atari ku gahato. Kumbi yarangije icyaha, cyarangije kumuhama kubera ko yasambanyije umwana utujuje imyaka y'ubukure. Uyu mugabo arakatirwa igifungo cy'imyaka 35 gishobora kwiyongera kikagera ku gifungo cya burundu. Uyu mwana ari kwitabwaho n'abaganga kugira ngo barebe ko umwana uri mu nda ari buze kubaho, cyangwa nibiba ngombwa uyu mwana baze kumukuramo, ndetse nimba uyu mwana atazashobora kubyara uyu mwana bamukuremo. Nyina avuga yuko uyu mwana bibaye byiza uyu mwana uri mu nda bamukuramo, koko uyu mwana aracyari muto, umwana w'imyaka 13 ntago yabasha kubyara undi mwana, koko nawe aracyari umwana. Ni nyina yasabye kwa muganga yuko iyi nda bayikuramo. Kugeza izi saha iyi nda ntabwo iravamo, ariko uyu mwana imumereye nabi. Ibi byarishije abanyarwanda benshi cyane. Abaturage bavuga yuko cyangwa basabira igifungo cya burundu uyu Bareke Bayavuge wakoze icyaha cyo gusambanya umwana uri mu kigero cy'imyaka 18 y'amavuko witwa Jeannette. Rero uyu mwana w'umukobwa yasobanuye uko byagenze. Reka mbabwire uko uyu mwana w'umukobwa yasobanuye kugira ngo mwumve impamvu cyangwa imva n'imvano aho byahereye Bareke Bayavuge ajya gusambanya uyu mwana w'imyaka 13. Hari mu gitondo cyo kuwa mbere ubwo uyu mwana yari avuye ku ishuri aza mu rugo rwa Bareke Bayavuge. Mu kugera mu rugo yaraje gutira ikibiriti. Mu kuza gutera ikibiriti rero asanga kwa Bareke Bayavuge baratetse. Rero Bareke Bayavuge yari mu rugo wenyine, asaba uyu mwana ko yaguma mu rugo yakabanza akagenda ariye. Uyu mwana nawe yarashonje afite inzara, aravuga ati reka mbanze rye ndaza kujya ku ishuri maze kurya. Uyu mwana rero nibwo gutegereza ararya, Bareke Bayavuge aramwoshyoshya birangira amusambanyije uyu mwana ku gahato. Gusa uyu mwana ntabwo abivuga ko kanya, ariko yaratashye abibwira umubyeyi we, mama wiwe araza abibwira Bareke Bayavuge. Bareke Bayavuge arabyemera, abyemere ko uyu mwana amusambanyije kandi ntihagira ikibazo kivukamo azakisimamaho. Rero nyina aza kubona uyu mwana atwite, ajya kubibwira Bareke Bayavuge. Bareke Bayavuge avuga yuko uyu mwana azamwitaho n'umwana wo mu nda akamwitaho. Kugeza izi saha rero byarangiye uyu mwana bimuguyeho ingaruka cyangwa imuviriyemo ingaruka. Ubuyobozi busaba uyu mwana kwerekana umuntu wamuteye inda akiri mutonya. Nibwo rero bahise bafata umwanzuro kugira ngo Bareke Bayavuge bamushyire hanze afungwe. Niko byagenze. Uyu mwana yaraje gutira ikibiriti birangira uyu mugabo yamuteye inda. Ese koko Bareke Bayavuge yasambanyije uyu mwana? Nibyo tuje kurebera hamwe. Ese Bareke Bayavuge yatawe muri yombi? Ese igifungo cya burundu bari kumusabira nicyo ni icyanyacyo? Ese aragihabwa? Ese icyaha cyamuhamye? Ese Bareke Bayavuge arimo arabyemera ko yasambanyije uwo mwana? Ibyo tugiye kurebera hamwe. Nimba bwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro wa Kidasamara TV Rwanda, kora subscribe, ufungure inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Reka amakuru yacu tuyahere hano mu karere ka Muhanga mu murenge wa Nyamabuye. Bareke Bayavuge akurikiranwe icyaha cyo gusambanya umwana uri mu kigero cy'imyaka 13 y'amavuko. Uyu mwana akaba atwite inda y'amezi 3. Bareke Bayavuge yamusambanyije mu kwezi kwa mbere ku itariki ya mbere, hari ku wa mbere nibwo yamusambanyije. Kugeza izi sare Bareke Bayavuge icyaha kiramuhama ndetse yacyemeye, ariko avuga yuko babyumvikanyeho. Ubugenzacyaha bwamuteye muri yombi ahita akatirwa igifungo cy'imyaka 35 y'agateganyo.
kugira ngo abakurikiranwa kino cyaha cyo gusambanya umwana utujuje imyaka y'ubukure bikamuviramo ingaruka. Nyina yasabiye igifungo cya burundu Bareke Bayavuge, dore ko Bareke Bayavuge yamubeshye ndetse akamujuragiza akavuga yuko azafasha uwo mwana, ndetse nyina akakomeza agahishira icyaha. Yasabye imbabazi, ubuyobozi baramubabarira. Abaturage basabiye igifungo cya burundu Bareke Bayavuge bitewe n'ibyo yakoze, icyaha yakoze cy'indengakamere cyo gusambanya umwana utujuje imyaka y'ubukure. Ngaho nguko rero nuko byagenze hano mu karere ka Muhanga mu murenge wa Nyamabuye. Reka amakuru yacu cyasubikire hano, kora subscribe, ufungure inzogera, nyuma n'umwumva nitwa Kidasamura urw'inkuru tubakora rwa Konkoma. Ndabakunda cyane.